Dragi moji monstrumi, pre nego što krenemo na video, želeo bih da vas zamolim da se subscribe-ujete na moj kanal, da lajkujete, komentarišete i podelite video. Vežite se, polećemo. Cirkus Vazura se preko tabloida obraća Duljaju, još jedna bizarna situacija koja pokazuje trenutno stanje u fudbalskom klubu Partizan. Trener crno-belih Igor Duljaj otkrio je na konferenciji za medije pred meč 28. kola Superlige Srbije da ne zna gdje se nalazi Fuseni Diabate, reprezentativac Malija. Njegov nestanak tumačio se kao velika misterija nakon završetka konferencije, pošto se krilni napadač Partizana nije pojavio ni na okupljanju selekcije Malija iako je bio pozvan. Mali je odigrao 2 meča protiv Gambije u kvalifikacijama za Afrički kup nacija, ali Diabate u obe utakmice nije bio u sastavu tima, ipak. Direktor Partizana Miloš Vazura je posle konferencije za tabloide otkrio da je Diabate preminula baba, te da je to razlog njegovog odsustva. Zaista bizaran način da se treneru svog kluba otkrije gdje se nalazi i u kom je stanju jedan od njegovih najboljih igrača. Sve se to dešava pred veoma bitan meč za crno-bele na teškom gostovanju u Novom Sadu, na kome će Partizan protiv Vojvodine tražiti veoma bitnu pobedu. Da nije tužno, bilo bi smešno. Zapamtite. Za druge se navija, Partizan se voli. Dragi moji monstrumi, hvala što verno pratite naše emisije. Hvala na svakom lajku, dislajku i komentaru. Možete podržati rad naše produkcije simboličnim donacijama. U opisu videa imate broj računa.